Nastavljamo naš jutarnji program. Profesor dr. Darko Tanasković ovoga jutra, naš gost. Profesor, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, profesore, pojavila se knjiga Horizonti smisla gdje razgovaraš sa Milošem Jeftićem. Ovo je nastavak knjige koju ste vas dvojica napravili kad se vratio sa ambasadorske dužnosti u Vatikanu. Ovo je posle misije u UNESCO-u i evo, juče je obeležena godišnjica martovskih pogroma. A ovdje ti nas podsjećaš na borbu kako da Kosovo ne uđe u UNESCO, kako da naše kulturno nasleđe bude zaštićeno. Imaš protiv sebe ćerku Ismaila Kadarea, jednu obrazovanu ženu. Ti se na kraju isprijateljuješ s njom, iako ona vodila protivničku stranu, ali govorilo se da je presudan moment bio kad je emitovan onaj film gdje onaj Albanac se penje na krov crkve i koja gori i on obara onaj krst. I da su ipak shvatili da je to napad na hrišćansku civilizaciju. Da, naravno, to je bilo 2015. godine i pre početka te kampanje za prijem Kosova u UNESCO predviđanja su govorila da nemamo nikakve šanse da to sprečimo. Naravno, to je donekle bio i psihološki rat da mi odustanemo od bilo kakvog otpora i da se pripremimo za situaciju u kojoj bi Kosovo već bilo članica UNESCO. I borba je trajala dugo, 6 meseci, moglo bi se o njoj mnogo govoriti. Srećom, a verovatno i ne samo srećom, uspeli smo da ne uđe, a sad nije teško zamisliti kako bi danas izgledalo na Kosovu i Metohiji kad je reč o našim svetinjama i uopšte spomenicima kulture, da je Kosovo već 10 godina članica UNESCO. I ovako nije dobro, a kako bi tek bilo da je članica. Ovo što ste rekli u vezi sa značajem te jedne fotografije koja je obišla svet i postala, kako se danas kaže, viralna. On je zaista bio veliki uticaj. Ja time želim da pokažem kako to je ponekad jače od 1000 reči. Da, jedna fotografija je jača od bilo kakvih argumenta istorije. Zapravo je dva su, tako da kažem, u posljednjem trenutku elementa koji su na kraju, neću reći presudili, ali odigrali određenu ulogu u toj našoj kampanji, je bila ta fotografija i drugo bila je jedna geografska karta Kosova i Metohije koju sam ja dobio od službenog glasnika u velikom broju primjeraka, gdje su crvenim simbolima označena sva naša sveta mesta, sakralna mesta, znači crkve, manastiri, groblja i tako dalje. I onda sam ja kao profesor geografije u srednjoj školi sa tom kartom pod miškom odlazio u delegacije pri UNESCO-u, razgovarao o problemu prijema Kosova i onda usput kao im rekao, evo imam i ovu kartu da pogledate. Kada su oni vidjeli koliko se crveni ta karta i pitali šta je to crveno, pošto je ona ćirilicom i legenda, pa većina ne može to da razume, pa rekao sam, eto, to su sveta mesta na Kosovu. A oni bi kazali, pa od toga ima više nego u svetoj zemlji. Pa, kažem, otprilike je tako. Kaže, sad nam je jasno zašto vi to branite. To su bile moji kolege, ambasadori. Naravno, ne mogu oni presudno uticati na politiku svojih zemalja. Ali bilo je nekog uticaja, to sam primetio pri kasnijem ponašanju i izjašnjavanju tih država kod glasanja za prijem UNESCO. I eto, na kraju smo, što ono kažu, kao trojka u posljednjoj sekundi utakmice imali 3 glasa koja su bila presudna da Kosovo ne uđe, odnosno njima su nedostajala 3 glasa da uđu. Druga značajna akcija je bila da se spreči kanonizovanje kardinala Stepinca za sveca. Njega još papa Vojtila proglasio za blaženog i papa Francisko je bio neobičan papa jer je on prvi tražio da i Srbi naprave komisiju gdje bi bili verski predstavnici, istoričari, diplomate. Ti si bio član te komisije, dolazio si iz Pariza i čak je patrijarhu Irineju papa dao nekoliko... On je rekao za našeg patrijarha Irineja da je on veliki patrijarh. Dao mu je nekoliko dokumenta koji naša delegacija nije imala, a koji nepobitno dokazuju da
je Stepinac bio saradnik ustaškog i nacističkog režima. Nije bilo baš tako neposredno da mu je dao. Nije, on je patrijarhu to poslao. Da, znam, mislim, o čemu je reč. Ti su dokumenti inače stavljeni nama na raspolaganje kao članovima komisija. Kasnije, kao što znamo, Papa Franja je naredio da se otvori i tajni Vatikanski arhiv za period pontifikata Papa Pija XII, također problematičnog, čija je beatifikacija zaustavljena zbog protesta jevrejskih i drugih organizacija širom sveta zbog njegovog držanja tokom Drugog svjetskog rata. I mislim da je ta komisija bila pre svega jedan presedan. Sama činjenica da... Ranije Vatikan nikog nije pitao. Ne, za te proglašavao je za svece koga je on smatrao da je zaposlen. Zato i kažem da je presedan, pogotovo sa nekim pravoslavnim, pa još sa Srbima razgovarati. A ja se sećam prijema kod Pape Franje, gdje sam bio sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem i sada mitropolitom, tada vladikom Irinejem, gdje smo mi nosili pismo našega patrijarha za papu. Sećam se, jedno 45 minuta smo kod njega ostali i bio sam, mogu reći, ne iznenađen, ali da kažem čak i iznenađen otvorenošću sa kojom je on razgovarao. I rekao da u vreme kada je hrišćanstvo iz više razloga u svetu ugroženo i kada postoje zapravo dve, kako je rekao, ozbiljne crkve, a to su katolička i pravoslavne crkve, ko bi drugi trebalo da razgovara o sudbini hrišćanstva i da donosi odluke koje trebaju da zbližavaju, a ne da udaljavaju vernike, jer to bilo interesantno, nije se baš povoljno izrazio protestantima. Rekao je da neki od njih su čak veći problem za hrišćanstvo od muslimana. Drugim rečima, on je shvatio da postoji, kako je rekao, neke istorijske nejasnoće u vezi sa likom blaženog kardinala Stepinca i učinio je taj korak zbog kojeg je bio veoma kritikovan. On je zaključio da će sam Bog odlučiti da li će Stepinac... Da, Božje vreme, da, to su rekli oni kasnije nedavno. Oni su to poslije protumačili, dok je on živ neće biti svetac, ali da će se promeniti. Izgleda da se nije promenio. Vidjet ćemo, to je neizvesno. Ja mislim da su stvoreni uslovi, neka atmosfera ukupna u vezi s tim slučajem, čemu je donekle doprineo i rad ove komisije, da bi bilo jako teško bilo kojem papi da sada pronađe razlog zbog koje bih odjednom promenio stav i kanonizovao Stepinca. Naš cilj u komisiji nije bio da dokažemo, kao što neki tvrde, da je on ratni zločinac. To je stvar koja se mora procenjivati, sigurno uloga mu nije bila časna. Naš je cilj bio samo da dokažemo da je on dovoljno problematična ličnost, da nije dostojan da ne može bude svetitelj. I mislim da je to dosta ubedljivo izneto. Odmah da dodam, od samog početka je bilo jasno da mi ne možemo njih ubediti u svoju istinu i oni nas u svoju. Ali je sam rad komisije, koji je trajao 1,5 godina, doprineo tome da se neke stvari razjasne i onda da se u svetu privuče ponovo pažnja na taj slučaj, a ta pažnja uvek sa novim izdanjima, novim dokumentima otežava i samu ideju da se on kanonizuje. To je možda moglo da se učini tiho, onako pa odjednom kao svršeni čin. Sad je međutim veoma teško to zamisliti, iako ima mnogo pritisaka i dalje, naročito sa strane biskupske konferencije Hrvatske, donekle i same Hrvatske države, onda nekih biskupa iz Evrope. Ali za sada ne bih rekao, iako je ovaj papa za sada nepoznanica, prilična nepoznanica, ima nagoveštaja da će on čak preduzeti neke korake koji će u reformi ideje samoga katolicizma pa i hrišćanstva biti revolucionarne, o tome je teško govoriti, ali u svakom slučaju ne mislim da je njegov prioritet da se sada bavi kanonizacijom kardinala Stepinca. Mi često smo smatrali da će istina o nama pobediti kad nas više ne bude, to je govorio Slobodan Milošević. Međutim, ljudi su pokušavali da veliki svet, velike sile upoznaju sa stradanjima Srba i ti si u ime jedne srpske delegacije završio čak u CI gdje si dokazivao zločine nad Srbima. Nosio si dokumente o stradanjima Srba. Da, to je bilo sad već davne 1994. godine.
Ja sam tada nosio u To je Sjedinjene... najgora kampanja protiv Srba. Crna legenda je stvorena u tom času, CNN, New York Times, svi listovi, Mond, Times, svi su pisali o nama sve najgore. Milošević, balkanski kasap. I ti u tom času ideš u Ameriku sa istinom o Srbima. Da, to je materijal koji je Milivoje Bata Ivanišević bio sakupio o stradanju Srba u Gornjem Podrinju. To je naravno sad već sve veoma poznato, pre svega od strane jedinica iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. To su zločini koji nikada nisu pominjani i koji ni danas ne izazivaju onu pažnju koju bi trebalo, niti delegacije više prisustvuju pomenu tih žrtava. Međutim, ta dokumentacija kada je prevedena na engleski jezik, procenjeno je da bi bilo korisno da se predstavi, naravno, u centru ove propagande o kojoj govorite, a to je u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam otišao jednu misiju koja je izgledala gotovo u neku ruku tajna misija, ne toliko što je ona morala biti tajna, nego tad nije mogla se putuje zbog sankcija i tako dalje. To je na neki način obezbeđeno da ja tamo odem. Primili su me svi u State Departmentu i na drugim mestima. Nisu htjeli u Beloj kući da me prime. I to je jedna saradnica Clintonova tada bila koja je objašnjavala da ne može da primi nekoga ko je državni službenik u Jugoslaviji, pošto sam ja bio profesor univerziteta, da postoje sankcije, da ona ne može da razgovara sa državnim... Da bio koji službenik zaposlen u Srbiji... Naravno, možda neki može koga njima odgovara. Da, ali ovo ovako ne može. Ne može, kao to je bilo sasvim naivno. To je bilo jako naivno. Međutim, Nora Belov, velika vaša koleginica, novinarka i publicista, koja je nas podržavala zato što je, kako je govorila, mrzela ideološku laž uvek i u vreme komunizma u Sovjetskom savezu i o Staljinu i tako dalje. Ona je na jednom prijemu srela tadašnjeg direktora CIA Woolseyja i rekla mu: vi Amerikanci ste stvarno čudni ljudi, evo došao vam jedan ugledni profesor s materijalom, interesantnim i tako dalje, da neće da ga primi. A on je pitao ko neće da ga primi. Nora Belov je rekla pa neće da ga prime u Beloj kući. Pa kaže, zašto se vi čudite, tamo sede budale. Mislite li vi da ja prolazim mnogo bolje tamo od vašeg profesora? Kaže, ne. Ja sam, kaže, video predsjednika Clintona kad sam bio imenovan, a video ga i kad je bio smenjen. Nisam siguran je li on posle godinu dana bio smenjen, pošto je CIA davala nešto drugačije procene. Realne procene, šta se dešava u procene. Na osnovu toga, naravno, političke odluke su donošene onakve kakve su donošene. I onda je on rekao, ali da bi dokazao da u Americi ima i drugačijeg shvatanja, ukoliko vaš profesor je spreman da dođe kod nas u Langley, u CIA-u, ja znam da baš i ne vole tamo da dolaze, sem ako su naši saradnici, da ne odjekne to dobro kod kuće, da dođe i da nam donese taj materijal. Ja sam onda otišao i njima predočio materijal. To je bio jedan vrlo dobar razgovor i zanimljiv s jednim od ljudi koji su tada sa mnom razgovarali. Ja sam se kasnije i sreo i srećem se sada povremeno. I to nije Steven Meyer to? Jeste Steven Meyer. I on je tada bio... Koji je bio na našoj strani, koji je bio na terenu, koji je javljao tačno šta se dešava u Bosni. On jeste, ali to nije uzmano. Ali oni su njega upozorili. On je vidio, on javlja tačno šta se dešava, a na CNN-u, u medijima čita nešto suprotno. I onda su ovi njegovi na terenu počeli da lažne izveštaje šalju, ono kao što javlja CNN. Onda su ga zvali iz Bele kuće i oni su rekli, vi morate s terena da šaljete kao CIA tačne izveštaje. A mi ćemo odlučiti šta se desi. To je suština, da, to je to. I onda sam ja to uspeo da prodrem tu, zahvaljujući ovom kontaktu sa Woolseyjem. Oni su rekli da je taj materijal koji sam doneo najkvalitetniji materijal sa profesionalne tačke gledišta i obrade podataka o žrtvama, civilnim žrtvama na prostoru bivše Jugoslavije, ali da ja verovatno dovoljno poznajem svet, imam iskustva da to politički ne može biti valorizovano u datom trenutku. Karte su podeljene, vi u ovoj partiji adute nemate, ali ako želite ostavite nam taj materijal, možda će on jednoga dana biti koristan. Ja sam rekao, to znam da je to najviše što mogu od vas da očekujem i hvala vam. Razgovor inače bio zanimljiv, ali kao što verovatno ste vidjeli, to je pre nekoliko godina izašli su ti podaci u javnost preko deklasifikovanih fajlova, arhiva Ujedinjenih nacija. Ko je to poslao tamo i na koji način, ja to ne znam. Jer ja sam odneo jedini
primjerak toga. Tu nije učestvovala ni naša diplomatska služba. To je zapravo išlo posebnim kanalom, jer je tu vrstu tajnosti su i oni zahtevali. Ko je to, verovatno sama CIA ili neku datom trenutku je pustio kad su mislili da treba. Eto. To je bilo tada. Znači da se već mnogo pre Srebrenice 1995. godine znalo tačno šta se dogodilo isto u Gornjem Podrinju i kakva su bila stradanja Srba, ali jednostavno, kao što su rekli, ne može se politički valorizovati. Evo, vidjeli smo veliko iznenađenje u Sarajevu. Tamo su dani žalosti, meseci žalosti od ukidanja američkih sankcija Miloradu Dodiku. Svi su bili šokirani. A mnogi tumači, pošto Milorad Dodik još nije dao svoje tumačenje šta se desilo, su rekli da je to rezultat promjene američke politike, jer je Trump izjavio da će braniti hrišćane na bilo kojoj tački zemaljske kugle gdje ih budu muslimani ugrožavali. On je bombardovao napade na hrišćane u Nigeriji, Siriji i bukvalno tad je zaustavljena antisrpska histerija u Sarajevu, pogotovo što su otkriveni tajni dokumenti o saradnji sadašnje vlasti u Sarajevu sa iranskim obavještajnim službama, kao što je ta saradnja postavljena na početku rata u Bosni, kad je general Sulejmani organizovao muslimanske jedinice na početku rata. Kao da, iako ljudi ne razumeju Trumpovu politiku, a on se ponaša, on misli da je Mesija, i kao da vodi krstaški rat Amerike za zaštitu hrišćana od muslimana. Jer ti, kao najveći naš orijentalista, možeš da shvatiš ovaj rat u Iranu, u Gazi kao odbranu hrišćanske civilizacije. Kad je reč o Trumpu, teško je nešto zaključiti, mada neki konstanti svakako u njegovom ponašanju ima, bez obzira na protivrečne izjave koje daje i način ponašanja koji ovako zbunjuje često. Kada je reč o ovome što se sada događa i sukobu sa Iranom, sasvim je jasno da je tu primarni činilac u stvari bio taj obsesivni, jevrijski, izraelski strah od uništenja. Ben Gurion, jedan od tvoraca Izraela, možda najznačajniji, je jednom trenutku dao izjavu o tome šta je suština Izraela i rekao da je Izrael država nastala od ljudi koji su došli iz 40-ak zemalja i da postoje dva stuba koji drže Izrael. Jedan stub je Biblija, što ne treba zaboraviti. Znači, ta država je dubinski i teokratska država. A drugi, kaže, stub je naš strah da će nas Arapi uništiti. Ovo Arapi možemo prevesti šire pa reći da će nas muslimani uništiti. Iranci nisu Arapi, da odmah. Ne, zato i kažem, ali može se prevesti na šire front, jer njima su prvi susedi Arapi, ali i šire muslimani, s obzirom na to se zna kako se u Kuranu tretiraju Jevreji, a pošto je Iran država koja u svom ustavu ima obavezu borbe protiv jevrejske države, sasvim je jasno o čemu je reč. Sad, što se tiče hrišćanstva, ja bih voleo da je to možda tako. Odnosno da se ima takvi tumačenja. Da se uspostavi jedan, da rekao, ako ništa, bar ravnopravni odnos u tim međunarodnim odnosima. Odavno je prihvaćen izraz islamofobija, čak i u međunarodnim organizacijama. A onda su iz Vatikana upravo sadašnji državni sekretar Svete stolice, Pietro Parolin, je insistirao da se i hristijanofobija uključi među termine kojima će se koristiti međunarodne organizacije, jer postoji i to i strah i mržnja prema hrišćanima. To je jako teško išlo i uglavnom su hrišćani bili ti, to ovi zapadne hemisfere koji su to odbijali da prihvate, sada je prihvaćeno. Dakle, postoji sigurno ta dimenzija i što se nas tiče, mogla bi da se pravi duža analiza, ja nisam stručnjak za američku politiku, ali ono što se čini da je tačno, da je bar u onom delu administracije na koju Trump može da utiče, ali ne može da utiče izgleda na sve podjednako, nema one više ideološke mržnje protiv Srba koja je postojala, a koja je zasnovana na onoj propagandi koju ste vi sada pomenuli još iz 90. godina, naslanja se još od austrougarske propagande iz Prvog svjetskog rata.
Toga u Americi sada nema, bar u establishmentu. To se pragmatično se postupa i to je svakako određena šansa, jer protiv te ideološke mržnje i predubeđenja je bilo veoma teško boriti se. Borili smo se, ponešto smo uspeli, položaj sada ipak i Srba i Srbije nešto bolji. Ali to postoji. E sad, kud će taj pragmatizam odvesti Trumpa i američku administraciju? To je sada veliko pitanje, ali je sasvim sigurno da je nervoza u Sarajevu, onim krugovima koji se zalaže za unitarnu, takozvanu funkcionalnu državu Bosnu i Hercegovinu, veliki. A činjenica da su sankcije ukinute predsjedniku Dodiku i u krugu njegovih saradnika je bio jedan materijalni jak dokaz da se nešto menja, jer to u Americi ne može tako jednostavno da se dogodi. Dakle, ima manevarskog prostora, u svakom slučaju čini mi se više nego što je bilo i nadam se da će on biti pametno iskorišćen, da se uspostavi jedna ravnoteža istine. Ne navijački, ali znate kako, kada imate situaciju u kojoj ste vi strana koja je stalno okrivljena za sve, vi se morate isto služiti onime što je u međunarodnoj zajednici u politici danas aksiom, a to je pre svega dvostruki standardi, to je licemerje i cinizam, uz interese i silu. Tu lekciju smo, pretpostavljam, naučili. Ja mislim da se, bar kad je reč o Republici Srpskoj, ona počinje racionalno ponašati na taj način i tu sigurno ima mnogo više šansi nego što je ranije bilo, uključujući i ovaj element određene promjene američke politike. Ali uoči NATO bombardovanja bio je pokušaj Vatikana koji je na istoj matrici za odbrana hrišćanstva. Sveti Eugidio je pokušao da napravi neki mirovni sporazum, da obezbedi mir, da spreči sukobe. Međutim, promenila se tadašnja američka administracija i to nije uspelo, ali i to je bio pokušaj odbrane hrišćanstva. Možda i mi u ovim novim razgovorima o Kosovu možemo iskoristiti ovu situaciju da je i ovo agresija muslimana protiv hrišćana, zatiranje srpskih tragova, srpske kulture. Bukvalno oni su u martovskim pogromima rušili srpske manastire, a sad hoće da ih proglase za kulturno blago Kosova. Da, to je svakako tačno i u Svetoj stolici, gde sam bio svojevremeno ambasador, za razliku od većine drugih evropskih država, jer Sveta stolica je ipak specifična država, sukob na Kosovu i Metohiji se, pored ostalog, sagledava i u toj konfiguraciji međureligijskog sukoba, što nije slučaj sa drugim državama, koliko one bile hrišćanske, ali su više posthrišćanske nego hrišćanske. To postoji. Ja se sećam ovoga o čemu govorite. To je monsignor Vincenzo Palja, ugledni duhovnik zajednice Sant'Egidio, veoma uspešno posredovao. Konkretno, ako sećamo se da je postignut sporazum o obrazovanju između Ibrahima. Izgledalo da će uspeti to. Da, Milan Milutinović je tada u naše ime pregovarao i izgledalo je da će uspeti. Međutim, u jednom trenutku je sam Rugova bio nateran na to da se okrene isključivo Amerikancima. Oni su digli ruke od Evrope, baš zato što je došlo i do sasvim jasnog opredeljivanja američke politike i nekih krugova u Vašingtonu. I od tada nisu više ni s kim hteli da razgovaraju sem s Amerikancima. A i Milošević je hteo da razgovara samo s Amerikancima. To je vrlo zanimljivo. U čemu je on možda malo i pogrešio ili se preračunao u onom trenutku. Elem, sam Vincenzo Palja mi je govorio, za Vincenza Palju neki tvrde da je čak preveo Ibrahima Rugovu na hrišćanstvo. U njegovom kabinetu je visio jedan portret pape Jovana Pavla II. On mi je govorio od određenog trenutka kao da ste nožem presekli Šiptari, oni Rugova i ostali, ni sa kim nisu hteli više da razgovaraju sem sa Amerikancima. I onda je zapravo počela naša golgota od tog trenutka. Inače, zajednica Sant'Egidio je imala uspeha u određenoj fazi posredovanja dok se uopšte još razgovaralo i dok je ova šiptarska, albanska strana još bila spremna da vodi neki dijalog. Posle toga je sve bilo farsa, sve bilo namešteno i od onda kada je Richard Holbrooke u belim čarapama u Juniku seo sa vođama OVK, sve je postalo jasno, jer do juče su tu organizaciju upravo oni smatrali terorističkom. Došlo je do tog preokreta za koji se mi nadamo
ukupno uzevši da bi sada moglo da se krene nešto u suprotnom smeru, bar kad je reč o Americi. I mi možemo da iskoristimo situaciju kad nismo u epicentru ratova, zbivanja, svetskih medija, da konačno nešto dobro uradimo za Srbiju. Ja se nadam, mogu se samo nadati. Jer dok smo bili u epicentru, bukvalno nas su te oluje odnele. Neki nastoje ponovo da stvore jedan od centara sukoba i na Balkanu, ali se nadam da To je iz regiona pokušava. Iz regiona, naravno. Ali dobro, tu ponekad ima i sa strane, kako bih rekao, uticaja oni kojima se ni ova promjena američke politike ne dopada, pogotovo nekima u Evropi koji onda nastavljaju zapravo posao kao da se ništa nije dogodilo na Balkanu i žele da ga što pre završe, pre svega iz Evrope. Međutim, tu se valja, kažem, nadati da taj otvoreni manevarski prostor može bolje da se iskoristi, jer realnog potencijala za nekakav veliki vojni sukob na Balkanu nema. Drugo, meni je jedan francuski političar koji istovremeno bio visoki obaveštajac i gradonačelnik jednog značajnog francuskog grada, svojevremeno dolazeći kod mene 90. godina u vreme bombardovanja, rekao: gospodine profesore, ja vama zavidim. Pa ja sam se maltene naljutio na njega, pa što imate čoveče na čemu da mi zavidite, pobogu mi gledamo ka vama kako mirno i lepo živite, a mi ovde pod bombama, sankcijama i tako. Ne, kaže, sad ću vam ja reći u kojem smislu. Vi sad prolazite kroz težak period, ali vi ćete proći kroz taj period. Vidite, ovo što se vama događa, to će se nama u Evropi tek dogoditi. A mi nismo spremni za to i vi ćete biti spremni, vi ćete biti mudriji, to će jednostavno kod vas proći i biti deo vaše novije istorije iz koje ćete nešto naučiti, a nama to sve tek predstoji. Ja zaista u tom trenutku moram priznati, ako sam uvažavao sagovornika, bilo mi jako teško da prihvatim. To je delo cinično u tom času. Rezon, da, čak kažem, bio sam sklon da se naljutim na njega, misleći da se zavitlava sa mnom ili da hoće da mi nešto priča, da me uteši. Međutim, kako vreme odmiče, nisam baš siguran da je to bilo nekakvo, kako bih rekao, predviđanje bez osnove. Tako da nadam se da neće uspeti pokušaje da se naš region ponovo bez ikakve potrebe uvede u takvo krizno stanje koje će onemogućiti normalnu ili da kažem normalizaciju života na Balkanu i uspostavljanje neke ravnoteže među narodima i državama koji ovdje žive, a koja je teško narušena 90. godina. Na štetu pre svega Srbije i srpskog naroda. Evo, mi smo u jednom času zaključili da mi međusobno ne možemo zajedno da živimo. Ni sa Hrvatima, ni sa muslimanima. Evo recimo, mi negdje od 2005. godine otkrivamo Tursku. Mi, osim ljudi iz Sandžaka koji su imali rodbinu u Turskoj, koji su odselila i 20. godina ili kasnije, koji su održavali te veze s rođacima. Meni su ljudi pričali, najbogatiji ljudi u Novom Pazaru, da je ta Turska bila siromašna zemlja, da su oni svojim rođacima nosili Ej-Niš televizore, Rudi Čajevac televizore, ne znam, ona Iskra, one telefone, da je to njima bila posljednja reč tehnika, a Turska umeđu vremenu postala jedna od najrazvijenijih zemalja. I sad kad mi otkrivamo Tursku, Srbi, i mi vidimo naše reči, naša hrana, sve ono što smo mi mislili da je autentično. I onda se pitamo kako možemo s Turcima ovako dobro da sarađujemo, a nismo mogli sa Slovenima, sa našom braćom u Sarajevu, Novom Pazaru, bilo gde. Pa s Turcima možemo, prvo ne živimo u istoj državi. Turci su svakako potomci jedne velike nacije koja nema nikakvih kompleksa u tom smislu koje imaju drugi bivši jugoslovenski narodi prema Srbima, niti smatraju da na račun Srba treba da se oni potvrđuju u svom identitetu ili bilo čemu drugome. Tako da na tom planu, uključujući kulturnu bliskost koju ste sada pomenuli, sigurno da ima preduslova da mi sa Turcima se bolje razumemo nego sa nekima iz bliskog okruženja. Ali s druge strane, uvek treba voditi veoma mnogo računa uz najbolje moguće odnose sa Turskom, za koje sam se ja lično uvek zalagao, bio sam tamo i u diplomatskoj misiji i pisao dosta o tome, voditi računa da upravo zato što je Turska to što jeste, u sklopu tog jednog neosmanističkog vektora i doktrine svoje spoljne politike, sprovođene na savremeni način,
ona uvek ima i strategijske ciljeve u odnosu na Balkan koji ne mogu biti podudarni sa našim strategijskim interesima i da u sve svoje odluke, u sve svoje poteze ona ukalkuliše, uvek računa i na tu strategijsku dimenziju. Sada to posebno dolazi do izražaja, jer ako pratite u novije vreme, vidite da se turski predsjednik Erdogan svakako jedan od najsposobnijih i najiskusnijih On je prvo i u Prištini i Novom Pazaru govorio ovo je Turska. Pa onda vikao živela Srbija. Pa opet viče ovo je Turska. Pa onda veliki je strah ovde da će Turska možda biti utešno poslata u Evropu, u evropsku Tursku, samo da ne bi ugrožavala Izrael. Da je ona, da hoće da obezbede Turskoj regionalna sila da bude kao što je i bila. Bez obzira na to šta Erdogan izjavljuje u datom trenutku, njegova ideja strategijski je uvek ista. Ali ja i dalje smatram da treba iskoristiti one povoljne momente u našim međusobnim odnosima. Recimo, oni su sa Jugoslavijom trajali od vremena kralja Aleksandra sve do 90. godina. Saradnja sa Ataturkom, zajednički. I to je sve tačno. A što se tiče uloge Turske, ona je prvo rival Evrope ovde na Balkanu, Nemačke i Francuske, i doživljava sve projekte tih država kao u stvari nešto što je protiv turskih interesa. I ona sanja obnovu turskog carstva. Pa ne, ona sanja, ona radi na tome, samo što to neće direktno. To neće biti Osmansko carstvo, ali to će biti jedna Turska kao makroregionalna sila, što ona već jeste. I ako pogledate sve ove događaje do sada, možda je preuranjeno procenjivati, Turska je jedina od država koja je u posljednjih 10 godina ipak na liniji te jačanja svoje uloge najviše dobijala. Ona je uspela da pomogne Azerbejdžanu da jednim blitzkriegom reši problem na Gornog Karabaha, što pokazuje za šta su sve Turci spremni da urade sa svojim saveznicima. Pa čak u saradnji i sa Rusima i sa svima sarađuju. U Siriji također, mada je situacija još uvijek nejasna, očigledno je da sada Turska ima mnogo veću ulogu nego što je imala. U Libiji mnogo prisutna posle haosa koji u Libiji vladao, zaustavila generala Haftara svojevremeno i tako dalje. Turska na celom tom području koje je bio nekada u sastavu Osmanskog carstva je prisutnija i uticajnija. Tu spada i Balkan. Samo za Balkan su odabrali drugačiju taktiku jer tamo negde oko 2000. 2010. godine mnogo nametljivije su nastupali ovo što je pomenuto i da je Kosovo Turska, da je pobjeda na izborima u Ankari istovremeno AK partije i pobjeda svih muslimana i tako dalje. Sad ta retorika se menja, ali se radi. Znamo da se radi na naoružavanju Albanaca na Kosovu. Turska je prisutna svuda i u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, svuda, naročito vojno-bezbednostnom aspektu, da ne govorimo o privrednom. Uzmite u Crnoj Gori šta se nedavno događalo. Gde su Turci zamenili Ruse da... Ušli su u Crnu Goru, to je mala država, tako da je to počelo da iritira ljude do granice. Govori se 140.000 Turaka. A tvrdi se, to je teško. Sad ne znamo da su to protivnici Erdogana ili ih Erdogan poslao, turska mafija. Sve su oni isti, u krajnjoj liniji su oni svi isti. To je Njegoš lepo u Gorskom vijencu prikazao i kad sam ja jednom rekao da za svu svoju nauku i bavljenje diplomatijom ja nisam o Turcima ništa više naučio od onog što piše u Gorskom vijencu, onda su me napali da sam retrogradan, primitivan, šovinista i tako dalje. Međutim, u tim magistralnim linijama istorijskih tokova to je jednostavno tako i bolje shvatiti da je tako i onda možeš mnogo bolje... Znamo na čemu smo. Apsolutno. Tako i sa Turcima treba i ja mislim da je ova faza dobra. Vidite da je Erdogan dosta rezervisan u pogledu ovoga rata između Izraela, Amerike i Irana. On daje neke izjave tu i tamo, ali vrlo ambivalentne izjave. Netanjahu kaže Erdogan je sljedeći. Da, naravno, ali ne računa on da je sljedeći, on računa da je Izrael sljedeći. Znate, tako da... Sad, ko će koga? Svako ima svog dana. Prema tome, činjenica je da je on vrlo promišljen, jer bi se očekivalo prvo u Gazi, znamo šta se dogodilo praktično, neka vrsta genocida. Šta se sad događa? On bi kao šampion muslimanskog sveta trebalo mnogo žešće da reaguje. Ne, on čeka i da vidi svoju poziciju posle, može li biti opet posrednik, može li nešto dobiti. Za to vreme na Balkanu se isto ponaša vrlo promišljeno.
da poneku izjavu kojom kaže da će uvek štititi ovde Bošnjake, Albance i tako dalje, a onda će verovatno doći u posjetu Srbiju i tako. A kažem, samo uvek treba znati koje su krajnje strategijske namere Turske i onda se s njom na ovom taktičkom planu može nadgornjavati uspešno, jer, naglasit ću nešto, Turci zaista smatraju Srbe ozbiljnim narodom i Srbiju najozbiljnijom državom na Balkanu i zaista žele iskreno partnerstvo sa Srbijom, ali oni su, znate, iskreni u dobru i u zlu kad je reč o Srbiji. Prema tome, dajmo da ovo dobro prevlada. Evo, vidjeli smo kad je dolazio Erdogan na svadbu ćerke Bakira Izetbegovića. Mi znamo da je Bakir često ponavljao: moje babo Bosnu ostavio u amanet Erdogan. Ali se on tog dana, Erdogan, video i sa Dodikom. Naravno. Nije on hteo da... Ma ne, to je ozbiljna državna politika, nema tu zaletanja nekakvog, iako oni mogu sebi dozvoliti mnogo više nego recimo mi. A što se tiče te izjave da je navodno Alija Izetbegović ostavio Bosnu u amanet Erdoganu, ljudi koji su se tada nalazili na mestu gde on to mogao učiniti već u bolesničkoj postelji, tvrde da je to apsolutno apokrifna izjava, da takve izjave nema, da on nije bio tada u stanju da tako nešto kaže, ali što kažu Italijani, se non ne veruje ben trovato. Znači, ako Mada je Bakir Izetbegović ljut na Erdogana što više ulaže u Srbiju nego u Bosnu. I da se o investicijama u Bosni i Novom Pazaru konsultuje s Vučićem. Naravno, pa neće gubi pare. Oni, znate, bez obje turski biznismeni do određene granice prihvataju sugestije države šta da rade, ali od određene granice... Ali evo, vidjeli smo da je došlo Erdogan, da je primorao rukovodstvo u Sarajevu da pravi autoput Beograd-Sarajevo. I to dva kraka, jedan preko Bijeljine, drugi preko Višegrada. I Srbi prave svoj deo. A ovi u Sarajevu kažu šta će nam put ka Beogradu. Jedino što nas interesuje to je Novi Pazar, Priština i zelena transverzala. A mi smo o tome govorili još 90. godine. Oni bi voljeli da Beograd ne postoji uopšte, to je sasvim jasno. Pa region bi najviše volio. Ali s druge strane oni gledaju stalno u Beograd i u neku ruku su opsednuti Beogradom. Oni više prate šta se dešava u Beogradu nego neki od nas ovdje. To je ta dijalektika koja postoji na bivšem jugoslovenskom prostoru. Ali znate, ipak Erdoganova vizija razvoja Balkana ide daleko preko vizije ne čaršije u Sarajevu i te šeherske njihove filozofije bez ikakve maštovitosti i bez ikakve sposobnosti da izađu iz ove mantre u koju su stalno, u koju su ušli i jednostavno oni kaskaju za događajima i mislim da već to počinju da uviđaju, ali niti imaju snage ni maštovitosti da nešto urade. Evo, sad je bio intervju Harisa Silajdžića pre nekoliko dana, baš imam nameru i da ga negde prokomentarišem. On i dalje pominje načrtanije, on i dalje pominje da je ovo sve realizacija velikosrpske politike u Beogradu. Svi udaraju Srbiju, svi hoće da je smanje, da otimaju delove teritorije. On govori o velikosrpskoj politici. Kao što je pokojni, inače i moji prijatelji, mnogo sposobniji čovek od ovih sad u Sarajevu, Muamer Zukorlić, svojevremeno u jednom intervjuu za Al Jazeeru datu na arapskom jeziku u Novom Pazaru, pomenuo načrtanije i kako tamo piše da 1/3 muslimana treba pokrstiti, jednu pobiti, jednu proterati. Znači poznata ustaška. To Ante Pavlović za Srbe govori. Pa to Budak, da, Mile Budak i tako. Pa kad sam ga ja pitao u emisiji, mislim da je to bio utisak nedelje, nešto o tome, onda rekao nemamo mi tu tekst i tako dalje. Znači to je tada pominjao i odustao posle. Haris Silajdžić ne ustaje dalje posle svega što se dogodilo i u čemu je i on učestvovao velikim delom od početka i opet pominje načrtanije i politiku iz 1840. godine. Znači, jednostavno ne mogu da uhvate korak sa vremenom i to nikako nije dobro. A vreme čini mi se da ne radi za njih sad. Evo, hoću da podsjetim i da još jedan put se vratim na početak našeg razgovora. Upravo ova knjiga Horizonti smisla, razgovori sa Darkom Tanaskovićem, kako kaže Miloš Jeftić, je knjiga koja će čitaocima pomoći da razjasne mnoge nedoumice ovog vremena i bit će, verujem, dobar putokaz za knjige kolekcije Odgovori. Ovo sadrže razgovore sa vama iz 2025. godine i naša preporuka našim gledalcima da pročitaju. Pa posle ovoga sigurno će biti čitano. Ne znam da li sadržaj to zaslužuje, ali kada sam bio ovdje... Sve ovo što ste čuli i još mnogo toga ima u ovoj knjizi. Hvala najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. Hvala. Svako dobro. Nastavljamo dalje.